فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يخبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamo. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamo. In ganap pangadjian. Amin maci-maci kita ni wa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Lagi-lagi na tungod. Janji sin Allah Ta'ala mga ipon niya. Aula-aula janji niya mga beriman. In Allah subhanahu wa ta'ala pabila siya jumanji. Di niya pagbalubahunin janji niya pamanga ipon niya. Sumagawa in mga manusia kamatauran. Janji sin Allah Ta'ala kanila. Agad din nila na pagkahagaran. Inagun-agun, di nila na misan ingatun. Biya sin sa kaula-ula, in dunya ini amunainin paghulaan, in adlaw akhirat kaya hagad nila na sadya. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog. Iman beriman babae. Wala sila nasasaw. Wala sila naligap. In kabuhi dunya. Tumagawa. Iamalan nila na sadya. In papaamalan sin Allah Ta'ala. Tiyangkisan nila na sadya. In papatangkisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allah. La yukhlifullahu wa'ada. Janji sin Allah Ta'ala. Di niya balubahun. Di niya pindahun. In janji niya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tumagawa. In kamatauran si manusia. Di nila ingatun. Di nila hatihon. Bang uno in pakaradyaan. Antara nila iwansin Tuhan nila Rabbul Alamin. Mga kakasin Allah Ta'ala yung pangadyan na to ayan. Higanap na mo ang pangadyan limabay. Ayat Hasuratul Rum. Ayat hikahangpu taglima. Paayat hikahangpu tagpito. Palman si mahasut si mahatinggi. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Adapun ng mga sila palman sin Allah Ta'ala. Bariman usugi wang bariman babae. Kaya kuyaran nila intu parakala. Bukun kuyag kita. Sagawa kuyag sin bigi jantung nila. Intu parakala ini kaya kuyaran nila.
hakabuhi nila. Yarin pabaita sinallahu ta'ala kanila papasinguran kato tanyo in pagkabariman nila usog, iwan pagkabariman nila babae. Fa'ammal ladhina amanu, in mga sila bariman usog, iwan bariman babae, aun kaya kuyagan nila, aun kaya ridaan nila, may tayad to kaya kuyagan nila, may tayad to kaya ridaan nila, sabab nagrida na inallahu ta'ala, pakanabihan awla-awla nabi kay napusan, iwan sin ummat niya, miyagad kaniya. Uno yan, number 1. Radiya billahi rabba. Kakuyagan niya na magtuhan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala way sa kutuniya. Apabila siya maglapal sing kalima, lapal ko giban kuyag, tiyan niya in lapal yan. Mahal nga dahing sindun niya, iwan sin luon niya. Dahil sabab yan, pabila siya maglapal sin lapal yan, lapal kug iwan kuyag, mangarap pakabayaan sin Tuhan, makuyag siya himinang sindaakan, iwan tangkisan niya, inhinang mangi muka hamulka sinallahu ta'ala. Radiya billahi rabba, wa bil islami dina, iban kakuyakan niya, mamansak, mamainduganan, haaga maawla-awla na, magkagunahan kita niyo mga anak ka po, hamasa na to ini. Sabab, yarin tatandasan sa taod-taon, pabila na to bawbugan, in kabayaan sinallahu ta'ala, ang mga tatandasan ini, kapasan tanyo, in tatandasan sindum, in tatandasan sinadlaw, sabab, aun paltawangan, sabab, gapian kita niyo, sin mahasut si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Radiya billahi rabban, wa bil islami dina, in hikatu, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Umin biyata sinallahu ta'ala, wa raditu lakumul islam dina, kakuyakan ko doon kaniyo in agama Islam, amo na yung pag-agama niyo, ay kamumutas dengan. Pabawagbukan niyo in atay niyo, pabawagbukan niyo in akal niyo, pabawagbukan niyo in pituanggaw tabaran niyo, hawiay takukan niyo yan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Intuyad to mga tuan. Yan hajantong sim mga bariman usog. Iwan bariman babae. Matuwad tungki na. Naking na. Imkahalan si manusia. Masira sila yaw nakabuntulan. Masira sila yaw nakugiwan kuyag kakuyagan sinallahu ta'ala. Wala sila nagmakuyag, wala sila kimuyag, sing kakuyagan sinta upataong sabab tiyanto nila, in iyan, wayroon datatasan niya, in tumatasda, amuraing kuyag biyayta, si mahasut si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, salta yammalan nila inhinang marayaw.
Jukup-jukupanin nikmat dihil kanila sintuhan. Balabi-labihan in riziki ianugara kanila sinallahu ta'ala. Habang mayan hikatunay nila in amal papaamalan kanila sinallahu ta'ala. Di dahin Tuhan magguna kanila karayawan. Sila magguna karayawan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat. Aula-aula na mga anak po, magkagunahan kita ni Mama Sanato ini. Tumagawa di na to kaamalan. Yung mga to nasabot kakuyakan niya to. Kakuyakan simbar iman. Nasabot to yan to. Di na to yan to kaamalan. Apabila tay kuran na to ing kabayaan sinallahu ta'ala. Di na to yan to mahinang apabila nikmat sinallahu ta'ala di na to agarun. Na unin itong bas kanila sinallahu ta'ala hakakahinang nila yadto iagad nila yung kabayaan sintuhan. Fahum fi rawdatin yuhbarun. Palman sinallahu ta'ala mga silayan. Pasanyangun namu harwahulaan. Pasanyangun namu dia dunya temporary. Aula-aula pasanyangun namu sila hadlaw kana-kana. Yusirruna wayaprahuna wayan amuna alayhim. Pakuyagun na mo sila. Pasanyangun na mo yung pangatayan nila. Pakuyagun na mo inyawalihan nila iwan sinjasad nila. Amo na yung kubul. Sa way kasusahan niya, way kabukaan niya, may ta intiyay kuran niya karayawan, indatungan niya karayawan, magbakan niya halaw puhog iwan kuyag. May tayad to. Napakay niya nikmat sinallahu ta'ala pakabayaan sintuhan. Wala niya piyakay nikmat sintuhan dihil kanya pakabayaan niya. Apabila nikmat dihil sinallahu ta'ala piyakay niya pakabayaan sinagdihin. Wala niya piyakay hakabayaan niya. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniyan. Unun janji yan. Fahuwa waliyun min awliyaillah. Siya yan. Daing mga kalasahan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas sing kanabihan iwan karasulan. Siya na yung kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to, iagad niya katantan intutunyok biyay ta kaniya. Wala niya iagad intutunyukan sin pangatayan niya, sin napso niya, sin sahwat niya, sin pangatud niya, sa iniagad niya, amunain kauhaan tagupat kajam. Bang siya timindog mag-alup iwan sin ipon iwan tag-ipon. Unin daran niya pagsabuton di niya kalupahan. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. Piang hayo niya patuan. Utuan ko ni banus. Ni dan banus. ni dan banus. Mataud dan pamangi. Ang pabiyak mag-agya diwan sindan pamarayaw. O Tuhan ko. Patudjuhay natay ko paran marayaw, dan sing kanabihan, dan sing karasulan, iwan amoy mga miyakad kanila. Kuas sing kakuyakan niya to. Biyay ta katutan niyo insulam. Wa ammal ladhina kafaru.
Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, adapun yung mga sila nagpupur. Wa kazzabu bi ayatina. Nagkupur sila. Iwan piyang himuting nila in kaayat-ayatan sinallahu ta'ala. Ayatul kauniyah. Iwan ulaika fil azabi muhdarun. In sila yan, tiyatakamahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kunun itilakbo sila pa pinalkat jahannam. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama jumara. Magsama-sama kita niyo mga anak kapo tumangkis. Madto kita niyo pa mga aamalan si mga sila bariman. Amin papaagaran kato tanyo. Sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Biya sin kapag agad-agad nila. Hamakkatul mukarrama. Iyan siya sin kapag agad-agad nila. Hamadinatul munawwara. Hananaykod na siya. Masira nag-agad-agad. Hakabayaan sin Allahu Ta'ala. Hapang Hindu. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Dahil nga sabab yan, mga kakasin, sinallahu ta'ala, dungugun na to, in sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Man ahabba lika Allah, hisiyusin tao, kabayaan niya, magbakiban sintuhan niya, ahabba Allahu likaahu. Labi in baya sintuhan. Labi in kuyag sinallahu ta'ala. Magbak siya. Magbak inipon iwan tagipon. Bangkaw kiuyagan magbak kaw iwan simpagkahimo. Hat kaw nagkita. Sabab malugay nakamula nakapagkita eh. Kitaon mo sa jahisyon hansam den kaniyo. Hisim malaas na rin kaniyo. At tawarahon mo magbak. Sabab ang kakuyagan. Aw rihiril niya kay mo. Aw nirihil niya kay kaniya. Hirin mo kaniya. Labi in Allah Ta'ala. Way comparison niya. Wakil. Magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab wala kiyarihil ha ummat na kauna. Indirihilan yan. Inhang karum. Lawireng sinang ibubulan. Sa kawa dihila ummatini. Ummat kahinapusan. Ummat pialang kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nila agarun. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naawang nila ri agarun. In kabayaan sin Tuhan. Sila na in ummat paisi. Sila na in ummat sibi-sibi. Sila na in ummat pukis den akatan pukis waliyadu billah. Man ahabba lika Allah. Hitsiyut si makuyag. Magbak siya. Iwan sintuhan niya. Labi in kuyag sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Magbak iwan sin siya. Na in pangasubo, uno in pakayon mo bang pakayan, uno in dahon mo bang dahan, uno in hinangon mo bang hinangon, apabila kau magbakiban sintuhan mo. Uno yan tuan. Paling kata in lawom, iwan paling kata sa jengwa. Ar-ruhu wal jasad. Paling kata sadya in jasad mo, iwan sinyawalihan mo. Paling katun na to sadya in jasad na to, iwan sinyawalihan na to. In suko sinyawalihan na to, day nga taas. In suko sin jasad na to, yari hakumi.
Dahil nga sabab yan. Apabila'y manusia, inyawalihan niya, iwan sinjasad niya, nagtupad hahinang, wala nagtungga kali, siya na ni manusia, kabayaan sinallahu ta'ala, dahon mag-alop, hawat tupyag tukunan, Tuhanin timukun kaniya, halugal kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Saan niyo mga anak po? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Sisiyo mabaya magba kibansin Tuhan niya. Falyamal amalan saliha. Maghinang sadya siya sininang marayaw. Bang siya naghinang na sin marayaw, kung tarahon niya na mangi, banta niya mangi, apagunahan sing kasiri. Inbihan kakahinang. Bariman usugiwan bariman babae, dahon siya sintuhan mag-alop, hakabuhi niya awla-awla na, hakamatay niya. Inakabuhi, dahon siya sintuhan mag-alop. Habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Tantuha tuud marayaw. Kaya kau sinallahu ta'ala mag-alop. Apabila yaun kau aamalan sin bariman usug, iwan bariman babae. Insuko sin jasad na to yari hagumi. Magkagunahan ng jasad na to pagkaon, pag-inom, sayul, katan. Yari hagumi. Insuko sin nyawalihan na to dahil nga taas. Dahil nga sabab yan, bang mabutas na inyawalihan iwan sinjasad. Injasad, harap palawang singgumi. Inyawalihan, harap pataas. Habulan Ramadan ini. Kaya na naman na to indua nagsali. Lingkat sinjasad tanim, iwan lingkat sinyawalihan tanim. Amal sinjasad tanim, di na to pakaunon, sin pagkaon kabayaan na to, sa pakaw kumaon kita niyo sin pagkaon kabayaan sin Tuhan. Di kita niyo minum sin kabayaan na to, sa subay kita niyo minum sin kabayaan sin Tuhan. Sa lugay sin manusia, matimpang impag-ayupot niya harwain ni. Jasad sadyay niya ayupot niya. Sin parakala yariha dunya. Wala niya iayupot marayaw, inya walihan niya. Sin parakala perakan niya sin Tuhan. Day nga taas sin langit. Mga anak po, lingog na inrasya iwan sindiya nagbuno yaon. Labi ing kalingugan sin tao. Mayta, lingog siya hapikilan niya. Lingog siya halawang bahay niya. Susa siya halawang simbahay niya. Susa siya halawang singkubol niya. Waliyad billah. In bulan Ramadan ini mga anak po. Bang aon wala natunahin ang sindugayng bulan. In nikmat sin Allahu Ta'ala wala na to napakay. Yari kato dihil haruman iwan sinadlaw. Dahil nga sabab yan, mga anak po, dungog kamo sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsama-sama kita niyo. Kalu-kalu, kaamalan na to pa, hapilay room na kapinini. Aqulu alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allah. Kalasahan hinang sinallahu ta'ala hamaay po niya.
bukon kalasahan tao. Nabang tao, handsome, kagawa, hinang hindi ay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul a'mali ilallah arba. Inhinang kalasahan sintuhan. Ampan niya mahinang, intaudyaun upat. Maluhay hinangun, kagawa, kaya sigpitanin tao, may ta siya kaya sigpitan, inihalop niya sadya, suko sinjasad niya, yariha dunya, insuko sinyawalihan niya, amin piyarakan yaring at pitong lapis langit mari, wayroon inu-inu niya. Na uno yan tuan, inupat yan, ahabbul a'mali ilallah, al-hubbu fillah. Pagkasiiwan paglasa, hakabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, dahil nga mga ipangasubo sintuhan na adlaw susungon. Aynal mutahabbuna fi jalali. Hipangasubo sintuhan sa kaingatan niya. Hipag mahalayak niya sadya. Ipagmalaki niya sadya, iparungog ang mga tao ay nagkasilasari, hababaw singgumi, hakabayaan sintuhan. Aynal mutahabbuna fi jalali. Hauno na naglasa, karna ko. Wala kialamuran takabbur, wala kialamuran riya, wala kialamuran sum'a, wala kialamuran sing kabayaan niya, wala niya liyamukan sing pikilan niya, iagad niya sadyang kabayaan sin Allah Ta'ala, parman sintuhan, hauno na sila yan, al-yawma hadlaw ini, uzilluhum yawma la zilla illa zillu. Way nakasilungan, pasilungon ko sila hasabab sin paglasayan. Taan niyo mga anak ko. Al-hubbu fillah. Imakna niya naglalasain tao sa adakala paglasakal na sin, adakala paglasakal na kusog, adakala paglasakal na lingkat, adakala paglasa hang kakauman. Inyad to mapasaw katan. Maita mapasaw, di dihilan sintuhan pahala, pakadtuon siya paamin naglasa kabayaan niya. Ada puninla sa kabayaan sintuhan, tiyatakamahan sin Allah Ta'ala, pagdatong niya palom sing kubul, kasanyangan kaniya. Al-hubbu fillah. Amoy nimpiaratong sin Allah Ta'ala panami, piya sampai sin junjungan na Makkatul Mukarramahang po tagto katahon. Wayron nakapaminasay Nabi, sila hadyang binasa. Ini papasampay sa jasintuan kaniya pagkasilasa. Bang tiyay may sintawin pagkasilasa kalna sintuhan, pinakamasanyang naman siya diya dunya sila na. May time pagkaun sobra-sobra. Impag-inom sobra-sobra. Inistahalaud way bihan. Immanok way bihan banus. Itsapi way bihan banus. Di man pasahon sindayahan miskin na sapi. Kanuba taon niyaon. Di makaunin sapi. Mahiluin tao. Maita. Di na pasahon sinaon inway. Buko ni nagin nila, kialiuhan kami, mataod bay sintaurayahan, mataod sa sakatan sintaurayahan, bukon. Sa inkiadto niyan, inkiasusahan niya, kialiuhan kami lang na Rasulallah, sindayahan magibadat patuhan. Makapagsarak kasin sila ra. Makapajamu sila ra. In kami ya Rasulallah ri. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, absir. Kuyag ka, ikaw masusa. Unuhan ka na ikaw masusa ka rin ikaw, ini. Pag-ubos mo magsambahayan.
tasbihin subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bang mo yan kaya amalan. Iagat mo yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indo sa mun, biyak bukal laud. Gantian na sintuhan sin kaampunan. Pagpilang kapito yan tunay, sabi ya Rasulallah, hinanggalaw na si mga rayahan. Way na siya piya susasin Rasul sallallahu alaihi wasallam inagikan niya. Karikaw, ayarin nina nga. Kasratid dua. Pataw rin pagdua mo. Unin hatin ya, ay ikaw rumugal harayahan, ay ikaw rumugal kaniya, ay ikaw rumugal kay mo. Sa kawa, pataw rin panginduaan niyo pa Allah Ta'ala. Pangindua ahimbaran mo, in ahli mo, in anak mo, in pangdaig mo, in tao malasakay mo, in tao sambedi da malasakay mo, dua ahi. Di na tumahinang sintaw rayahan, busy na sila. In panghindua amo yadto, lawi ring sin, nagsarak ka siya. Tamutuan. May ta, kiaruhan mo yung patay. Kiaruhan mo yung buhi. Kiaruhan mo yung wala mo kita. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat. Ayaw sadya ka rumugal. Ayaw mo hadyaraha magbanta. Kanya ridiki. Kaya anugharaan siya. Inikaw tiyo-tiyo. In siya mataod. Ay mo hadyajang kiya. Ay mo sadyay gila. Sa agaman pataura yung pangindua mo. Nakaliw ka. Ini karua. Kaulun ma'rufun sadaka. Ingkabtangan marayaw, sarak ka. Ay sadya ka magkabtangan mangi kanila. Ay sadya ka kumagtamangi pararan mo tudyo kanila. Ay sadya ka kumabtang pamangi. Hantara mo iwansin sila. Hipanusuy mo sila yawn tao mangi. Ayaw. Bisarahan sadya intaw pamarayaw. Nakapagsarak ka na ka. Dua na. Ini katu. Di nila na yan mahinang sa ikaw yung makahinang. Tabashumu kaliwadhi akhika sadaka. Para yawain sa waay mo kamo. Halawang bahay mo. Hawa simbahay mo. Hapagkahi mo. Hakahalan masigpit. Iban hakahalan masadyan. Sali da indo ayat to. Inyad tutuan sarak. Panabang kau hakagaus-gausan mo. Sangsa mo. Inyad tu sarak ka. Wala piya pagtingka sinallahu ta'ala. Nakapagsarak ka rin dayahan. Haalta nila. Nakapagsarak ka rin miskin. Hanasabot yan to. Dahil nga sa babyan. Bang iagad sindayahan ng kabayaan sintuhan. Iagad sin miskin ng kabayaan sintuhan. Naguulong-ulong indwa ini. Al-hubbu pillah. Dahil nga sa babyan to. Paglasa kabayaan sinallahu ta'ala. Lawa kung natuwa masa na to ini. Anak lasabiyaon pagkonsumo magiging. May talong na tiyo-tiyoin ka kung kanya matao. Na, ini karua mga tuan. Sa rayaw-rayaw amalan, hakatan bulan, aula-aula na masa na to ini. A'talillah. Pangdihil kau hakabayaan sintuha. Makapanggdihilin miskin, makapanggdihilin dayahan. Tamo tuan, sa murakuman, ipagbidaan si miskin, iwan dayahan na masanato, iwan sin sila, in sila mag-apas-apas, papag-ibadat pamarayaw. Umapas si miskin na pag-ibadat pamarayaw, na masanato ni Biyadugay ng parakala. A'talillah. Biyadinin mangdihil kabayaan sintuhan.
hiruhal sintuuri kaingatan sinlawa. Situkbal sintuu, di makahatin lawa. Mainkan nagdaraigda, mainkan ang kabaranda. Unin natin niya yan. Di siya magpahati at tao. Unin natin niya yan. Bukun metal, malakungkat. Iyagad nila sadya ingkarayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun siya kalna ng dihil ang pasya isab karihilan. Sa hangkan siya ng dihil, iyagad niya ingkarayaan sinallahu ta'ala. Mapakuyag niya, inatay niya patuhan, napagdihin niya, kuyaganin ng dihil, kuyaganin dihilan, labing kuyag sinagdaak ng dihil. Yan mga anak kapung. Na uno pa. Al-bughdu fillah. In sarayaw-rayaw amalan, manusia kita manusia ini pag-astulan. Sa ay kau mag-astul, pa-astul way pahala. Ay kau magdugal, sindugal, way pahala. Parugala, inatay mo hanaginang mangi. Sa hatao ay mo parugala. Parugala inatay mo. Hahinang niya mangi. Haamin tao na ginang mangi ay mo karugali. Sa panginduaan mo patuhan. Lang si mga ulama udday, ulama udduat, la tubrid jatahu, wabrid maksiyatahu. Ay mo karugali. Intaw nagmaksiyat yaon, sa karugalan mo, amin hinang niya. Sa bang mo karugalan intaw yaon, banta na kamo. Sa karugali hinang niya. Diya din kagi mo, manghindo ako patuan. Sa babin siya yaon siya sasat. Nasasasat siya sinsaita. Nasa kalitabangan mo yung sayo sallam, Hamakkatul Mukarrama, iba na Madinatul Munawwara, kauhaan tagto katahon. Nag-uu innabi hata upasurun papagagama. Uuhon nila sud na kau. Ininda akan sintuhan, bang mumahinang tao sulwa kau. Ininliangan sintuhan, bang mumahinang wailing ugamasata. Amuyad tutuan uuhon pasurun. In masa to ini baliskat. Uuhon hawiran. Sabab gumawa. Sa kawa dahon na karuwa. Uuhon pasurun biya si masasin nabi. Iwan uuhon hawiran di pagwaon di nga kabayaan sintuhan. Ay ikaw magguwa. Di sadya kawalaw. Abi abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hauling zaman, amunain zaman na to ini. Yakhruju min baitihi mu'minan wa yaudu ila baitihi kafira. Nanaog siya ring haway niya, halaumbay siya, Muslim siya sa bundan. Pagbalik niya pabay, bukun na siya, Muslim sa bunal, kaya tamakan na siya. Papataha ko ng pakaradyaan yan mga tuwa. Dihi kapag lamba-lamba hababaw singgumi, bangganta, iniman mo habay mo, hanggatos, bangkaw man na og pagbalik mo, may nang dakuman kay man, doon nakababay. Unin sa kay, yaon dahin doonin talon, yaon dahin doonin manglalamin pakangian. Amad to mga tuwan. Allah subhanahu wa ta'ala, piyakuyag kita niyo, innal ladzina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Indaran nagkasabot, jannatul firdaus, sulga umbul hambu. Damikyan daran magkasabot, jannatu adn, sulga damikyan sarayaw-rayaw. Ingkataan sulga marayaw, sa pinakamarayaw ang mga nasabot. Pakuyagon na to, magsama-sama imbaran na to.
Ingkatan dia dunya ini, hambuk tay punda, bang magparain Tuhan. Hambuk linugda, bang magparain Allah Ta'ala, waliyazu billah. Aun na kauman piarahan sin Tuhan, hipatumtum ka tanin. Hama sa sinabiyaw lanu, way nakapin. Bago-bago yan, mga hangpu taon pabihao na Indonesia, ingkap pa, liad tuhalawang katean. Siya sintay pun. Hipatumtum yadto kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin siya rin magbabaya-baya, sin langit iban lupa, iban sin luon niya. Al-bugdu pillah. Ay sadya kaw magdugal, yadto na kaw na stroke. Ayaw. Sadang man, nagdugal kaw, naagad mo yung kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya mga tuwan. Sa rayaw-rayaw amalan, Piyata sinjunjungan alaih salatu wassalam, mana alillah. Panglang kau hakabayaan sin Tuhan. Ay kau manglang hakabayaan mo. Ang pakawantuhon. Ako inin ganarul. Ako inin hari. Ayaw. Panglang kau hakabayaan sin Tuhan. Amin way sasabut-sabutan kayo mo. In sasabutan sadya kayo mo. Napakay niya in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan, mana alillah, manglang siya atulan kabayaan sin Tuhan. Bangin hinang yaon hangga tusingi, ang pamukakausan langon, bang mumalang, naig na mga hangpuingi lang. Bang kaumanglang hangi yaon, hinang intaud singi hanggatus, liang mo man, na hinang hanggatus kay man, ay nakamaglang. Imayta, gaman gimanap. Lawakan mo strategy magbalik. Wala ko kimugda. Balik magbalik, unin na hinang sinabi hamakka. Unin na hinang sinabi hamadinatul munawwara. Unin biyayta sintuhan kaniya, wahfiz janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Babaanin pikpik mo. May taon pikpik sintaw. Bukon. Pagpati baba kau, impangatod nila yari hababa kau, impangatod mo yari kau hababa, sa akawa sa sintuhan, nito kawataas. Bihan mga tuan, na bangkiamalan niya to, pagkad istakmalal iman, sa bunal-bunal tuod, na jukup niya in iman sa bunal-bunal. Na uno yan tuan, ni'matul aql. Nikmat sin pikilan, nikmat sin akal. Hadlaw susungon, yarin pamong si mga tao. Amin mga sila nagkupur. Amin mga sila rin tumayma, sin kabayaan sin Tuhan. Makakadto na sila, dungol na sinapinal ka jahanam. Sabab, in tao, mahinang siya dungol, sinapinal ka jahanam, iwan batu. Unin pa mong si mga tao. Laong si mga jaga. Paghulaan. Wayroon nakabayta kanyo. Kalubala. Aun to nakabayta kamo. Pakajab na ta piyang himuting na mo. Law kunna nasma'u. Bang sadya piya kay namuin. Nikmat dihil kamo sintuhan pangdungog. Aw na kinu, iwan pikir na mo marayaw. Inakaldihil kato sin Allah Ta'ala, hipagpi mo sin mangi di nga marayaw, hipagpi mo sin makamula iwan di. Bangsa jalaw niya, piyakay na mo inakal na mo, iwan diungog na mo yung mga narakmaon, ma kunna fi ashabis syair. Di daman kami makakaring. Na mga anak po. Mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunin iupihan na to, insyaallah ta'ala makasunod kita niyo. Haway pa in Ramadan, nagsadya sila sin pagdatong. Nakasadya.
Pagdatong sin Ramadan, nagsadya na sila yaw na sila laom sinibadat. Pagsadyahi karwa. Haruman sin Laylatul Qadar. Pagsadyahan nila, induman sin Laylatul Qadar. Pagpalingkat sin atay. Pagpalingkat sin ginawabaran. Turan yung mga tuan. Na, uno yan tuan, pasalan sin aun dirihilan. Al-ata'u ilahiyah. Al-ataya ilahiyah. Aun dirihilan sin Allah Ta'ala. Wala kiyarihila umat na kauna. Uno yan, kawaluan tagupat katahon iwan labi. Inang karoon dawiya kausin na kaibadat, kawaluan tagupat katahon iwan labi. Khairun min alpi syahar. Maita sila ng lakin-lakin, sabab aw ni parasin tuhan malaikat. Manalam salam. Piarayaw nila yung badyo nila. Piarayaw nila yung lanamahamot nila. Iwan piarayaw nila. Injantong nila. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga kakasisin Allah ta'ala. Awan panakapin kato taniw pilay rumiwan adlaw. Na alupon na to indirihilan sin Tuhan. Sinatay malano. Sinjasad malano, sin pag-ibadat malano, sin kugiwan kuyag, magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Mura-murahan, madawat taniw, indirihilan sintuhan karayawan dunya, awla-awla na hadlaw akhiran. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin. Allahumma rabbana takabbal du'aana, salatana, وقيامنا وصيامنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا أتقاء من النار ببركة هذا الشهر المبارك يا رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين